Kardom B News Thanbang Nili Bapuram Senar Birtang Ton Penar Juponikta Piniaro ni 517 Arni Lake Wall Hypertension Day Arni Low. The Association of Physicians of India Assam State Chapter Dipu Branch Lapen Kecherab Dun Atum KCS Lapen KFS Atum Cepatir Pi Ponsi Wall Hypertension Day Arni Pacheton Dunsi Awareness Camp Screening Hypertension Kepaman Pon KCS Amai Pu Chandra Singh Kro Lapen Kethan Pon Dr. Dharam Timung Lapen Arya Sangho Atum Nang Cepaduk Dun Si Bangso Awareness Along Ake Joy Mate Free Pressure Check Up Pipon Lo Lapen Pressure Ake Sota Isi Kethenai Fere Meme Ake Solo Puta Ningje Pon Lapen Dr. Dharam Timung Pen Kaningje Pon के प्रेशर के सो लाके आर्टा माते एज लिमिट आवे लाके ओसोमार अतुमता दो आके थे अतुमता दो पुसी थानपन टांगते डॉक्टर धरम तिमुंग पेन फेरांके अतुमाफान नांके थान दुन आलाम थेले आरजुपनिक था इफु पेन बिरता पांगडाक पन रस्तम हानसे बी न्यूज 7 लापेन बिरतांग तन पेन आरजुपनिक था Aged between 30 to 79 years was reported to be 34% in men and 32% in women. See, India ta overall a quarter of all deaths annually. Mane 1/3 hisab layo. Mathalo bang pharong bong pen ke nearly 70-75% deaths atung ke muthote pressure pen heart problem atung si ki thi. See, laan mane kangkang laan itum kachere kachere ne. Tenak so. See, rules of half to do labang so pressure ko thake tum चीनी दाम लो तंग है माने को पीलो के पुके half of the people with high blood pressure चीनी ने आधा तुमगे आको हाला का चीनी तांग तुमता आधा तुमगे ट्रीटमेंट एने नंबर 1 के माने का चीनी हाला ला इली तुम नॉन स्क्रीनिंग लो लो तंग हटू नंग क्लान एप है स्क्रीनिंग ने बोलता माने 50% तुमगे माने चीनी ने दो बुझ चीनी ने आको लो 50 ला का चीनी तांग तुमंग बोंगा 50% तुमगे ट्रीटमेंट एने lage fake lo ini tum dia kali lo nahok ta mane accepted lo lage ta mane dagli tum long det kali lo lage ke ako hala dawai chopo ma tum de hai hala 50% la dawai chopo ma tum sita la tum da control pa me la hen lo ta mane a defect ke main defect ke la da lo wase hypertension ke kopilo mane lage boroban clean asol boroban clean yo si lang long chok chok bo thone mane ang chun si tum ke thek long chok lo a pair ko an le ang clean ke thelang khala ma tum thek dam long le la si pin ye son son eli tum jong si screening at lo no tin han lang at lo no dang ne hoi tu tum mane ha klong an tum thek dam long at ko an ma kang dang la samane la so phan si ka puja edam la si ko son si pressure ke long yi lo la ke intravascular volume to mane la ke hala so ki pam aja kong chi pinang o ti po lo inti mate sodium ke kopi polo la so inti itu ke la lang pang rumo titik masih la so lang ke warnang du o jadi si pressure nang bat dek tici aku hala nerve problem atau doji kidney problem tum doji lapul hai vascular mechanism mane hala so apai kancing di dia polo la tai son instead pressure jone se heart attack pen lagi dolo pressure jone pen kidney failure da dampo pressure jone pen hala make hai no da do po jo la pujala si ultimately ke pressure hai high pressure asi la high lo langnam lo pulotang de environment langnam lo pulotang de tum kichu bijun ke chok che polo pamu hala sodium ti ong apolo apu hin langnam lo de ko potassium ma itum kom he ti potassium ke kona lo ti long lai ke thiseria lo lo potassium ke asi thiseria cho nang bu ke la la ben hala physical activity la high pe le dona posita la genetics ang mukha ke ni tum la kamu ne lo ke la si style itu malah ke laru hormon ang ele itu asai dek pon nang bola ke tapi snacks chok snacks la ke hala krom ke thia lam hai la pen dawai ke chu talo krom ke thia lam le krom ke thia lam tham lo bola dang le mane obesity bola dang ele tu BMI silang nam body mass index today Krom ke the ko mara phan se to krom ke the bu tu lo non ason Australian player Pat Cummins fan lang ngam tang Amazon ke ding ma di sida awet ke ko ando ko ne li tu ne ko ane nang le dar ba ji la ge
tamane de halapan ta krom ke thipu putamune deige awe tu ma se krom ke thipu tu putamune deige halapan ko people BMI mane body mass index mane litu koson lo alang weight ko an ma a height kan si litum lang nampo la si hala so si formula do la kem nang po hala so BMI jong si 18.5 pen 24.9 ta so level wang lo polo tan le ke normal BMI polo lage la si tamane nang ni thanga height pen si nang li weight ta hala so BMI duri lok nang li height nan 7 feet BMI nang li kinai ke 18.5 pen 24 ang bong si do ning lo tang nang li calculate melo and then non weight ko an lo cha pa kom nang lang ne non weight ke la an lo ko ne ko an lo cha pa kom nang lang la mane nang hala cha calculate melo la si hala so a weight ka pa kom ye ban kichu ke jun pen exercise pen chen lo au nang son football ke tu da mo son la ta son la he lo la la si la hai lo he no ne la hala BMI mang la si acrometric tum 100 le tum mane obesity pu ka dik mane la hala BMI pen si tum lang nampo la si ko mane BMI jong si la 24.9 pen apart lo polo tang ke la tum ke overweight pulo sita BMI jong si 30 pen apart lo polo tang hala tum ke obesity pulo ako 40 pen apart lo polo na tum morbid obesity mane la tum bemar gi long cha pik lo hala tum ke la si obesity lo mage acha do genetic ta do la tum ta mane also ba pi bu ka cha pacho genetic mane hala so obesity gene bu da do hala so gene lo la tum cha pacho ite la lo tang de alang lo hala so gene lo lo ngi masih alang dah hala awak dulu aku cerah dulu deh cot lo kalau tanda lagi cap ikut mana nah cep lagi lalu masih obesity gene tapi next mana pakai tu yang ini deh masih 5 gram ke kosong lo hisap tu masih hala la teaspoon tu ini satu teaspoon hala lah pun tanah lek keteng lalu tanda lagi 5 gram hisap tu masih kosong lah dekat sini po tamane lagi hala ham lo itu kejauh dulu hala so ham mana cudun melo hala ane thang lam melo sita extra mana itu ka chobet ka chutu pele mangke hello de na inti ke lagi number 1 lo ka hello nai asi konalo de sodium ke do lagi phelo lo na do no ako hala hai cold drinks pele lo na soda da do ko jaga long de jo hala hai long ta do ko la pen chips to hala mentu da inti ke do ko mentu inti do pilo la hai ke inti do mentu buji chips to peni la hai long da tiktok piki peni chana peni la hai da tiktok lo ke la si la hai war ke tu avoid on ke la itu larun la pen sedentary lifestyle mane office sitting life hala bang kahin lo bang ke ada ajar bang lagi government pressure pot tot itu kita donang ke ditilo te ma sida apop che long alin sida mane la ini joy je te la bang Tapi high level of stress, ekdam ka matha tip matha jo pasu mere to matha dam it titi halata pressure na khai to halata ta lapen diabetes pamuni lipo so sugar ke do tum ke diabetes ke long chat pe mane ke cholesterol high ho ji fats do ji fatty liver ke do ji high penta nang nang kapo koson si hala cigarette biri tum koson lo tamane cigarette biri tuma lahai tumake lapen hala cholesterol la tumai cholesterol papa de se lahai cholesterol ke hala abi long si dun pre bo mate ke wara to wara we la tumhan ke tum ke wara to wara de po ka panji to wara de po injury and de ko bilo ke po la so apai arpo long si che bondo de po la ke la so apai arpo long che bondo no tang de la ke angke hala angko ko amma ke tini bihe ko mate Kasi asal kau bihek langsung ke halah hadapan kaki pam nengi ke ajul cipi nang kau boleh ke. Ada mah body man ke pareng nang kau ki. Kasi masalah ke pam nang ajul cipi nang kau. Asal jadi si halah pressure nang nang pater. Kasi cigarette biri mana cuma lo, tapi halah kolesterol ke ne ke ong pen pressure ke long ke lahai lo. Kasi lahai lo risk factors pam itu macam mana songsi lahai lo, tapi lapuna cuma ke lah lo pulotan ke kopi pot lo. Pressure kopi pose itu lah anak kapten yang nangar, pamuhet, ada ini, itu presiden kan ini Jason sih, ngerti nangar tak, ini tu injiled kan ini, kopi aja ini sih muni itu kita ke orang lain loh lagi, ini yang ni ke kalau tanda lagi pressure, directly or indirectly. Media kote itu kan, ini kita masuk arni, kita itu fokusi arni, itu ada arni, asaihem society, asaihem
ini tu maksud wall hypertension dia, tapi dia kan tu pressure ki on, high pressure, datang head arni, maksud arni, ini tu macam saya kita kalau macam ini tu the selected kan, maksud saya ini tu ini yang macam kondisi ini tu aku proses sebenarnya yang di society sebenarnya dari itu dia nak selesai dengan maksud dengan buat itu lah itu deh besar notang deh pakai besar orang yang kunci tapi dia ni aku dia ada anu skin na bangka pakai apa skin tak selesai sudah bed itu nanti anu skin tak besar alam tu dia kecil dia orang sudah sonsi ke long sonsi itu kecil ni mana sonsi cuma dia dan kita itu nak tamu kalau kita tensi muni itu kita jangan orang itu orang yang lagi besar tu mana ke store cuman besar tu mana itu dia hari tekstur long masih ini tu dalam bangsa society yang ada la KCS members lapen yang long film society members lapen la tu bokera itu bercicing di negara Tuhan itu dan nanti tahun ini kami juga cepat dan bango ini tu ini la free pressure screening ini kalau itu pressure check kan lapen komand itu sih pressure ke ongdu kok kita ini tu long tapi jadi bawa itu itu bango kalau kita itu lapen so asai allo ko ini tu mata cetam cinu mak ko ko ini tu pon saya langsung ke cetam cinu long itu nana lam thi cetam ko si ke long long mak ko son mak ko tapi sini tu ka ciri ini mak lahai ang dengan dan itu cetam pon tapi ni besar cekong ban on kemudian konsep cekong kan besar kilong ban on mati kilong di batam dulu so finally kalau ku arju lah tu lola record namanya kalau ada bilang aku cek Kesalahan normal besar kan panah pun nak. normal pressure ke itu lah itu kan mati years kan kan ke hat ke systolic okay 20 pair nanti pair bangke 80 ke pair nanti pair besar bangke kalau kasi itu Indian standard pe बताने नहीं तुम मने के अठारह 140 देना बात मतलब पेरा बंग 90 देना बात बताने हालत हमारे रिसर्च से गिर बस हालत तुम खाना मांग के नहीं तुम किचू का ठीक पेन चॉप कर लो हालत के दवाई से हालत के दवाई मांग चेक Kesan adalah apa kita hukum di bison presal bison kapri bison doma kapri ini. Lagi komen itu dia pressure की ऑन वाली कौन की भी जिला प्रेशर के लोग बोली अभी मैं कौन मिली तो अच्छे खान लो जे कौन की भी किसी का हला आपकी अपने तुम लोगों पे प्राइमरी हाइपरटेंशन आपकी अपने तुम लोगों पे बांग सी लोगों पे वो भी अच्छे खान करता नंबर लाओ जो लेकिन कमाल itu के आता ना दो तंग लोग के तंग हला आपकी पाइप को तक ले ना हला सो आपकी पाइप को मांग मने इलास्टिक का सन बुम लाई के लोग के नाइन तंग बम पता ना तो बम तो बस हला सो जो लेता saya pernah part kok masih lagi mungkin kita tinggal kali ini. Kalau age limit dong masal besar kilong apa bang? Age limit apa? Semua orang besar tu. Suntik ini nanti mah, alang lebih nak ada training nanti kalau kita plan. Sila bangke ni bi utama bangke halo. Dak pin ke tong tu anak kalau bangke isi kene sen isi akerap kilong orang itu. Masa teglong lo non pinangalan ingkan pun apa? Kiti yang bongong sila kadam pulau tu lagi undung ke resal stokon sila. Sila so bangke anutin dalam resal apa thak bangke cerok dokter si cerang nanti. Tapi ini asal nak joy pen tu medical laso treatment je bang bangke. Akai doktor Dorong timu benceng lo kalau media sangu lalu medical department apa curu dia ini. Lasi medical tu kau biarkan biar arapan bakar biang lo ngara arapan kecil ini bang kalau itu. Ini medical tim atum. Labang so resara putak itu recharge bomben. No itu kisah itu kecelakaan lagi orang datang itu kapincong. Laso bang kita tu biarkan biar arapan biang lo ngara arapan tak. Muntirun sih, oke peran jadi panggil je pan,
ডক্টৰ মাজে পাতে বক নাই মেডিকেল মাজে বক নাই মই এইখিনিকে ক'ব খুজিছোঁ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়